بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi in pengajian natu waktu ini insyaallah subhanahu wa taala dan duk sia kagunahan sing kita sa lagu-lagu pakarajaan supaya natu ingatun iban panganalun marayaw sabab ini dayang mga pun sabab long ta pakarajaan amuin mainu-inu kita adlaw gana-gana panganal ta mataod na natipon ta amal sumagawa pagguwa wayroon maitong kato ang sulag unoon. Muna yung pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dumatong inambuk usog malaggo impamaranan niya sarta narani ang pagmansim pamaranan niya wang siya hibutang patas timbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat agun lang ta maluwin timbangan silaggo niya sa sumagawa pagsakat niya patasin timbangan di siya misan mugat biasin hansipak simpik-pik simpikot at inaway roon makawa naamunain lang niya kalaungan si mga tao magsasambayang panganal mo nagsambayang kau mga tiyay maana magtuloy. Sabab na labi-labi na hajaman na to ini mataod magsambahayang amin biya bang man hajam makasambahayang. Adapun ini amunain umbulhan buok subay na to ayaran sabab na amunain hagsin ibadat agama Islam bang wain sambahayang wain katan bakas na to na napangadji ito. Naman jiri aundihe ini kaya sulat ko dahil mga kasaan magkahinang si mga magsasambahayang hangpo tagtuwing taod ni. Kaisa niya musabaqatul imam fi atna'is salah. Amuin panagnaan long ta amuin dahon niya maglumbain imam kapag sambahayang. Ako di pa makatalusin sambahaya ini imam makatakbir ito na siya magtuwi naka una rin ha imam. At tawa damikian amoy imbabas haun katan kaunahan niya pa imam. Na yung mga ini katan lupasin amal. Sabab nagbay tayong pamunta Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Anas ibn Malik na kitabi Muslim kabaakan na to in hadis ini qal صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing habay tahi Anas ibn Malik nagsambahyang in Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta namo natinisin nag-imam hambukadlaw ubos man lang niya siya si malam
aqbala alayna biwajhihi. Imalup siya marikamo, iban sin pamayhuan niya ialup marikamo. Serta inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, ya kamu mga manusia, inni imamukum, ingatan niyo in ako amuin imam niyo. Hati sin imam, ako'y nagdarungan sin pag-ibadat pagsambahayang kaniyo. Ako magdarungan kaniyo. Ini sarta biyabaitan niya asal kato. In Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, sallu kama ra'aytumuni usalli, sambahayang kamu biasing kita niyo kako pagsambahayang ko. Na, yaon nagsambahayang na sila, nag-aakad sila katantan. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, iniya kamu mga manusia, in ako ini imam niyo. Hati niya ako'y magdarungan kaniyo. Hati niya makad kamu kako. Fala tasbikuni birruku, ay niyo ako pag-unahi magruku. Ayaw niyo ako pag-unahi magsujud. Ayaw niyo ako pag-unahi timindog, buntul. Ayaw niyo ako unahi sin pagtalos sin sambahayang. Na, inyad to, parkala, malagbo yan to. Suway na to hatihon marayaw in mga pakaradyaan. Sabab in mga inikatan, ini ikalupasin ang malibadat na to. Ini basahon ko na katanin ng putagto ini, pag-ubusyan to ang pa kita sumungon pa amin pagbisarahan na to. Ikaruan niya, laong niya, al-khusyu fis salah. Unin pag ganun khusyu, hasambahayang. In pag ganun khusyu, nag-agad doon in tumanina. Kaya nga tanyo rin tumanina. Amin mahantapin, pagtunay ta sin sambahayang. Bukong kita nag-uus-us, bukong kita isablong ta nakalando ilalay. At ini sarang-sarang in pagtunay ta sin pag-ibadat sambahayang. Iwan pangannal ta subayad turi muklas deng ha, katanhi hinang ta, sababing pagyanon khusyu, subay ingkatan kabtangan mo ibang kignot kahibal mo halom simpangannal mo. Inihinang mo katan yun halom simpangannal mo. Way makasud, hang sulag uno ring hakwa, palawon sin, hihinang mo yaon. Ha? Biasin sa pantun tao maghinang, uno-uno na hinangon niya. Biya mga maghinang ako sinayaw magluto. Subay mo diya, jagahan, inliuluto mo, bukong ka. Biya nga ngannal mo in, uno yaon, masunog siya, at tawa kumangi siya. Bangka kunahan, inliuto mo yaon, ba't subay siya rihundungan na pag inisabok mo sin luwag, subay mo rihundungan na pagsabukan sin luwag. Subay mo piyangangan nalit, o sabab bang mo kaya hundungan kumangi. Biya da sin sambahayang, bang in sambahayang, maligap kaw ring haamin, hihinang mo yaon, kumangi siya. Kumangi. Sabi abay takato, haturan sara, banglong niya kau nagsasambahayang, ang paon sumud, parkala deng hakwa, palam simpangannal mo, ang painhihinang mo yaon, nakasud kau pahambuk rukun, wala napinda sampay ini dumatong inhambuk rukun, masirain pangannal mo yato hakwa, batalin sambahayang. Di tayo maon. Naman jari tialos mo na ito pangannal mo na ubos na ko si mambayang sakali batal to eh. Dito tayo maun. Palso longsin bahasa. Di tayo maunin sambahayang. Namo ito. Nakakunahan ito in pag-ianon doon in khusyu, suway mo piyangangannal in kabtangan mo. Labi tuod marayaw hiyahati mo bang uning kabtangan mo. Sab may ta. Labi-labi na in suratul Fatiha bang mo siya basahon sumambong in Allah subhanahu wa ta'ala kayo. Apabila lang nin ipon imian alhamdulillahi rabbil alamin, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hadali. Inian kako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanur Rahim hadali. Inyan lang niya kako day sab. So imana niya ingkatan pamuji, ingkatan pagsukur, ingkatan ini panghormat
Kataan sinamuin sa sabot-sabutan pamarayaw, suko yan to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way tagdapur waing. Sabab misan imbaran mo, ri ka man jari magbantog simbaran mo. Di day sab ko man jari mamantog haruwaing din kay mo. Sabab suway hadya Allah subhanahu wa ta'ala bantog kuno. Sabab mamantog ko pamano siya, inyaw hinangan sin Allah ta'ala. Uno'y kita mo kaniya marayaw, inyaw katanding Allah subhanahu wa ta'ala. So, amin subay, dihilan mo kalaguan, naghinang kaniya. Yan. Buko namin tao yaon. Sabab yung siya, ipon sa Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsisipat siya, sinsipat kakulang. Kung sin Allah subhanahu wa ta'ala, jukup-jukupan. Huwag kulang kaniya. Bihan. Na, amo yan to. Na. Ini katunya al-adhan wal-iqamah. Hapagbang sadya. Hapagbang hadya. Iwan sim pagtindo ka sambahayang, aun mataod. Kasaan sing kita. Magkasa kita. Doon na yan. Inilamikan sa buton ta. Sabi ng putag to, ini urulon tanong hambuk-hambuok. Sa tayo demonstrate ko kanyo, biadin kaagi na ito maghinang kanyo. Supaya kayo ngatan na tutuod bang biadin kaagi yung paghinang. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat niya al-qiyam fis salah. Labi-labi na tuod bang na ito itindog na yung sambahayan. Kapag angkat sa jasil 5 on waktu, nari matay ma. Bihan. Kapag angkat saja iming kaulang mo, ini bihan. Allah. Di tayo mau. Subay bihan. Sabab ini ikaw matupatuhan Rabbul Alamin. Iyon mo yung sud mo yung pamaranan mo katan kaniya. Batamuray ni inkaw asara kuman nakapin kato. Amuray ning gaos. Sa misan pa iniinggaw, si panampan mo bang kau magmula. Laguton kau sin mahait bihan, ipanampan mo rin 5 mo. Sa babamura ko man yun gaos mo, bukon ka. Kaya ingatan mo mautod yaon. Sa sumagawa mo radto. Nabang pa Allah ta'ala, ikaw to dumato. Ibiya mo, ya Allah. Dito na ko. Di mamarahi roon, hibutang mo pa maribihan. Ulinan mo pa 5 mo. Sindi mo to, di ni pangato po Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya din nindaakan niya sulangon. Bukong ba ito pangato? Pangato po Allah subhanahu wa ta'ala. Indaakan niya sulangon mo, pangato pa Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan. Manjari. Sumunulong niya ar-ruku. Pagruku. Damikian yung pagruku o naturan. Sabab in ibadat sambahayang dahing hakabtangan. Sampai pakignot kahiwal mukatan in naghindo Allah subhanahu wa ta'ala. In nagpatarang marikato, nagbaita bang biading kagi maghinang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na siya nag-iyan, sambahayang kamu biya singkita niyo kako pagsambayang, bat amuan yung pagsambayang, hindo kako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang kita magsambayang bukong biya sin hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tayo mau. So, wairong kapos paidahan niya. Bang di makakugdan dito kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsujud, damikian ang naturan niya. Piang daakan to din eh. Laung sinabu Hurairah radhiyallahu an, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasjuda ala sabati a'dhum. Dia kami sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumujud hapito ang gauta. Pito ang gauta. Al-jabhatu ma'al anf. Tuk-tuk iwan ilong. Maana niya, bangupya, pagsujud mo, tuk-tuk hadyan miutang, inilong wala di magpak, di tayo mau. Yung pagsujud mo. Kita ko? Matawad pagkakitaan ko jamaata. Di hadyan pakugdan mo ng tuk-tuk. Inilong wala. Wal yadain, iwan 2/5.
Warukbatayn iban dua tuhod. Pila na? 5 na. Wa atrapul kadamain iban dua duhol siki. Na yung pagsujud, subay yung pagsujud kataan mangiblat. Biarin pag yanon mangiblat, bangkaw sumujud ilima mo, subay mumus. Bukod nagkakangkang. Sabab bang nagkakangkang, hambok dahin si mujud harap patuhan. In nakapin gulamay way. Sabab dugain, kanat. Subay mumus. Kakaw yan. Na mataod. Biya. Na pagruko. Pagbutang mo sin 5 mo tuhod mo. Na pagruko. Subay in 5 mo uno. Bihan. Bukon mo. Mahita hibutang mo tuhod mo. Dito na tuhod, pinggan-pinggan tuhod. Asupaya kau rin lumados. Asupaya kaulinan mo yung tuhod mo. Imulin kau ron miya buga tuhod mo. Bukon di haluhod. Kaya tayo rin luhod. In luhod, hababa sin tuhod. Ha? Kaya tayo rin luhod. Na, sarta bantangin hawakan. Bantangin hawakan iwan sinu. Bukon nagtutok ko ino pa baba. Buntol intay ko disab nagbubuggol biya. Di subay hunat. Beta sin Rasul biya laung niya sa kira-kira intay kod mo butangan sin ini baso. Hibutang atas tay kod mo patindokon liulo ng tubig di siya masag. Nakuno muntol. Subay inatod si mata mo palugal pagsusujuran mo. Di kau manjari umatod paruhol sin bakol siki mo. Sabab amok nga ito rin nakasaan, bang harap pa bakol siki mo, inatod mo. Ingkatan, sibo na nagtitindog kau, iban nagruruko kau, iban nagsusujud kau, doon katanin pangatod mo haamuin, lugal pag sujuran mo, butangan sino mo. Biha. Namo yan to. Naserta, hawak to ko ang sambayang, dahil hapaghug sin takbir, subay bulatim mata. Manjari magpirong. Sa babang mo pirongon, sumuding syaitan. Makasud siya. Sabab pagpirong mo si mata mo, makahinang siya lambung. Bang makahinang lambung, makatapukin syaitan, makasud. Paggabulat yung mata mo, rin siya makasud. Nasalta yung panganal mo, harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. An ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. In mukarna mo biya musin in Allah taala kikita. Bang mo siray kakitaan subay in mukarna mo in ikaw kikita niya. Kataan sing kignot kahiwal mo kikita sin Allah subhanahu wa taala. Sabi to jarahan mo sambil sing kignot kahiwal mo. Panganal mo in Allah taala nag-atod kay mo. Kikita kau sin yang daakan niya bang mutiyo na ira kahakabayaan niya tawari. Batin Allah Ta'ala kataan sinipon niya malipas sa pangatod niya. Nagdaakad niya siya mga malaikat padjakahan kau hipasulatin hinang mo hasupaya aun sumaksi sin amal na hinang mo. Tanda simpanaksi ni labang kau himinang sindiakan sin Allah Ta'ala mangayo sila kaampunan kay mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala wang man kau ampunon sin Tuhan Rabbul Alamin. Saksi dakula nadto. In sumaksi kay mo aminuirong pagmaksiat. Bihan, way maksiat nila misalnya bu. Nah, sujud. Bihan na sinyad to. Hika pito at tasyahud wat taslim. Amo na yung lingkod lang niya pag anun at tasyahud. Lingkod amuin pag-abot sin rakati karwa.
limingkod na kau mag syahada. Asyhadu an la ilaha illallah. Masa tim pagyanun tasyahud. Biar. Nah, amo yan to. Pagubos, hika 4 rakaat bang 4 rakaat atau bang siya 2 rakaat dito na kau. At ini talusun mo niyan tukatan sampai pagubos sumalam na. At ini bang 2 rakaat subay rito ha, hika 2 aun na isab tasyahud. Tasyahudul akhir lang niya. Amuin magtambol ng kausin sambahayang. Sabab inibadat sambahayang lang niya ukabun sin takbir tangbusun iwan salam. So bang naubos na yung salam, ubos na yung sambahayang. Yan yan. So imana niya, yung mga kaiba na mapuas na yung pagsalam mo yan to, wayron na puklas na ini miyugto na yung pagyanon pagjamaa. Lihat. Ngayon kayo ba na magjamaa pa magdua? Naway na ito hasara. Nadukaling kayo ba nan bang wayroon magdua po asin sambahayang. Yan. Inhi kawalo niya amo na lang niya yung kasaan kamatauran sin mga magsasambahayang magjaturoon. Na ini ni longta bisarahon taray ni mangmabot ng waktu ito insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mga kasaan sin magsasambahayang adlaw Jumaat. Sabab aun piagbiddaan sin sambahayang amin 5 waktu ibansin sambayang Jumaat sabab aun siya aturan katan hukuman madto-madto. In wajib, in pardo, in sunnah katan. Sumudiaon. Damikyan kasaan dugaing ding hamin mga nasabot hataasan. Hangpo tagisa amon yung pagyanon lang niya sujud as-sahu fis sala. Amon na yung mga ini malawong kita ha sambahayang. Karagdagan kain rukun, karagdagan kain wajib, unoy hukuman syara bihan, banging katinggalan ta sunnat, unoy sabihin, hinangunta. Bihan. Damikyan, daing ha mga kasaan, hatungod si mga kababaihan. Yeah. Nah, damikyan ninyo ha kahinapusan niya na misang kita usugin makarungog kaunahan day sabi ni ingaton si mga kausugan. Jawab na kita aun asawa, aun tay manghud babae, aun ina, aun inaon kaunahan nadto si mga kababaihan ta. Iyon mga yan katanta. Na amo yan to. So lang ta kaya tagang antakaina intungod pa amuyin lang ta pianglangan doonin dumakaw mag kuntis sa imam. Amin akon lang ta kaunahan pa inimam. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Abu Hurairah kabaakanin hadis iniha kitabi Muslim Ibn Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar. Uno lang niya wayroon ka halli iban kabuga sinhambuok magsasambahayang amuyin makaunahi angkat sin ma'mum inunya ring nga imam amuyin pindahan sin Allahu Ta'ala inunya sin u himar. Entan nyo rin himar di kato mayroon himar in himar biya siya ukura Imagine piagbidaan sin himar na sibi-sibi siya rin sing kura. Sa imara niya rin marasing kura. Misan siya sibi-sibi. Amo na in sibi-sibi lang ta hayop. Makusog siya duma. Makusog siya duma rin sin kura.
iwan deng sin unta. Sa asili sibi da siya. Iwan di siya biya kato uno yaon. Luanan mo rin siya tumakad na dyan siya uno niluan mo. Dahon niya rakatan. Amo yan. Na iwanin himar, ang buhok siya rin nga mga biyay talang singkuran, amo na yung sangi-ingi suwara. Kaya panjarisin Allah Ta'ala, nakabutang doon ha, pagyaron himar. Ba't bang siya sumilawak magtuwihan, nakublaan ka. Amo yan. Naweroon mabaya, manusia, mahinang inuunya baya o himar. Long niya roon haon, biyay ta sambil hambuk riwayat, mga tao muna, atau magsasambayang muna, dahil ha imam, dahil ha mga hinangon katantan, in unia, at inya, biya sa pantun, kiyukwan sinsaytan. Biya siya amin, kung makakitaon sa mga magmamagic yaon, magpahibal sin mga dato-dato yaon, lima nila ini paghibal. Nabiyating sa pantun, imaglikot sin unia katantan saytan. Sabab tumtumun na to, muna tampanan kita niyo sin saytan na muna yung pag-ibadat sa bayan. Sabab biyayta niya patuhan Rabbul Alamin, hapaan ko sila yan, deng haunahan nila, taikuran nila, patu palawan nila. Sampay laong niya wayroon na maka pagtag-ipon kay mumanos siya. Long niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manin tuhasin iblis. Yan. Demikian riwayat dengan Bara ibni Azib, riwayat dengan kitab Bukhari radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sami'a Allahu liman hamidahu, lam yahni ahadun minna dhahrah hatta yaqa'an nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Biyayta doon ini Bara ibni Azib, at ini kaya saksian niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsambahyang sila in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag iyan niya sami Allahu liman hamidahu, di kami lang niya magtangkog, maghibal. Ubos siya nagruruko. Ubos siya sami Allahu liman hamidahu. Pag yan niya sami Allahu liman hamidahu, wailong niya himibal din kamo. Hati na kami nagruruko da. Masih. Bihan. Wayro nin kamo nagbabantang kami katantan hatta yakaan nabi, sampai in Rasul rumuko na, ay sumujud na, pababa, sajidan, sumujud na siya, summa nakau sujudan ba'dahu, bang in Rasul nakasujud na, nakabutang na inunia, lupa, ubos wayroon na suara niya, karungkan na mo ampa kami, umuno. Pag yan ni Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidalong sin Rasul, ubos ito, Allahu Akbar, ito ni Rasul, simujud ampa kami, timindog sami Allahu liman hamidah, ampa kami murul. Kita mo? Naaon yan, makauna. Pag iyan sami Allahu liman hamidah, aon na nakauna sambil makmum naka tindog. Aon waktu magdungan ni Bansin, imam. Sa babaw ni sa mag-iimam bihan, makahuliin uno niya, inhibal niya, ringsin, suara niya. Bihan. Angkan na kita magsambahyang kita ri, muna ako, inhibal ko, makauna ringsin, suara ko. Supaya masiguro ko, wero makauno ka ako, makaagad ka ako, makarungan ka ako. Nakuan niyo? Na-observe niyo? Bihad. Supaya di kau makasibo iban sin imam.
Ada pun subay bihag tuin hinangon. Bangkaw mag-imam, aon waktu, makapag-imam ka mga jamaah, bang wayron imam sa aboy sa blawd din doon. Nasubay hadyan imam makauna. Ang kanangyanan imam sabab siya magdarungan sin hinang. Magdarungan di man jari unahan sin miya makad kaniya. Sabab di ko matawag miya kad bang sa upama unahan mo pa imam. Bihan. Naamo yan. Nainyan katanlong niya baita dan kan Abu Musa al-Ash'ari in Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya naghutba kamo sampai lilay niya kamo in tungod pagyanon sunnat katan sin babasahon halawm sin sambahayang piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katan wayron kulang niya. So in katan sin babasahon tay ni amurain piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalong niya apabila kamulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumambahayang faaqimu sufufakum pabuntulan niyo in sapan niyo biadin in pagsap papag sibuon in tikod-tikod buko namin duhol sin siki kaunahan sa babawon tao malaguin siki aun tao mauno manahautin siki aun tao haupuin siki aun tao mahabain siki in amin pad siki pagyanon niya aun so bang siya tikod-tikod magsibo kita katan amo ning jagahan niyo bang kamo mag lain bang imin na imam staw sufufakum pabuntulan niyo insapan niyo naman kamo magpabuntol sinsapan subay tikod-tikod imag uno magsibo katan buko namin duhol siki yeah. Nasarta intindo sinsiki mo subay bukon nagbibika ka kaya tayo nagbibika ka bihan ha subay siya buntul sabab mangiblat insiki mo hangkan na inbaita sin Rasul bangka mo magsap subay lang niya magdagpak in kid sin siki iwan siki iwan abaka mahita yan to no, kung biasing kita magsap yan ang pa maka siplit doon haot manjari pa di subay ito magpikit sabab bang ukab doon aon doon gawha haot sin dua tao simiplitin syaitan paot simiplitin syaitan paot namo yan naim marayaw lang sin Rasul ayaw kamu mag ini dihil lugal ha mga syaitan sumud palaon bihan namo yan to summa liya ummakum ahadukum ubos lang niya papag-imamon niyo hambuk din kanyo fa idha kabbara al-imam pakabbiru bang makatakbir na imam ampay sab kamu tumakbir wa idha qara'a paansitu bang in imam nag babasa ayaw kamu isab mamasa dungog adya kamu dungokon niyo ayaw kamu mamasa taon yan makad nari manjari makad di cuway na imam maubos bihan wa idha qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin bang imian na in imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin in hiyaginiw amin hasabab pagiyan singkatan amin in malaikat katan nakalamod mag-amin nabanglaw niya pagiyan niyo amin nag-amin na si mga malaikat sibo-sibo katantan nagdungan-dungan kamo amo ting kakuyakan sinallahu ta'ala ring mga ipon niya ring mga kakahinang banglaw niya umamin na imam ang pakamo umamin
Nari ka to, waktu magsambahyang kita pag-amin, makauna pa in ma'mum mag-amin, dan niya imam. Ida amman al-imam, paaminu. Bang mag-amin na imam, ang pakamu mag-amin. Bang way pa naka-amin, takaran nyo, imam mag-amin. Biar. Nasarta imam subay makauna siya mag-amin din ang mga ma'mum. Wa idha kabbar wa raka fakabbiru. Bang siya tumakbir na, ampa siya nakaruko na, ampa kamu tumakbir. Nakita kau? Long niya, bang siya tumakbir na, ampa siya nakaruko na, ampa kamu tumakbir, ampa kamu rumuko. Naampan pagruko, Allahu Akbar, pag kita mo nagdungan ni Bansin Imam, nagruko kataan. Nakita ko? Hambok yan, ito rin ng mga kasaan ta. Nabi yan. Fa innal imam yarka'u qablakum, sabab tumtuman niyo in imam makauna rumuko din kanyo. Wa yarfa'u qablakum, tumungas siya din hapagruko niya makauna rin kanyo. Wa idha rafa'a ra'sahu, bang niya hiangkat na inunia, wa qala sami Allahu liman hamidahu, fakabbiru wasjudu. Nakita kau yan? Apabila lang niya nakayan sami Allahu liman hamidah, fakabbiru wasjudu, ampa kamu lang niya magtakbir isa, ampa kamu sumujud. Bang niya hiangkat na, ida rafa'a ra'sahu wa kabbar, bang hiangkat niya na inuni, ampa siya tumakbir, ampa kamu sab umangkat sin unyo, ampa kamu sab tumakbir. Di mana niya subay din imam makauna. Bukun kita dumungan bihan. Na sabatan ko aw ni sab mag-imam bihan na bihad tumakaunain hibal niya ringsin kabtangan niya. Na yung mga yadto katan lang ta wala tara pa ini nakuan. Di tara ini maubos sa bihayaon sabab sinin time tahaw po. Insyaallah continue hun tara ini. Narito na patubtubon tayong pangadyan tabiyaon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.